Dobrodošli u moju prvu epizodu Minecrafta. Počnemo s novim survivalom. Sad malo čekamo da se igrica učita. Mislim, mapa. Prvo što ćemo raditi je skupiti malo drveta. Nešto šteka. Ovaj klip neće biti tako puno dug, jer ovo je moja prva epizoda, pa on će trajati jedno 5 minuta. Ovo ćemo se pretvoriti u prerađeno drvo, daske. Napravit ćemo jedan radni stol. Na njemu ćemo napraviti prvo ću napraviti sjekiru. Još ću nam prvo za početak trebati samo drvo. Bar 10 komada drva će nam biti dovoljno. Onda ćemo ići tražiti neke životinje zbog vune ili mesa. Krave i ovce ćemo tražiti. Ne znamo šta je. Našli smo krave. Mi ćemo se pomogiti. Jer ovdje možemo dobiti kožu i meso. To nam treba. I koža, a i meso. Sada nam treba vuna. Spremimo ovo čašću. Još nam treba samo jedna vuna da bi imao materijale za krevet. Sad imamo sve za krevet, sad trebamo naći mjesto gdje ćemo živjeti. Ovdje bi neđe počeo izgradnju svoje male kuće, a najprije samo za početak. Ovo ćemo početi. Biće od zemlje. Neće biti od zemlje. Sad da napravim lopatu. Kako će nam sad trebati?
skupit ćemo 40 komada za kuću. U sljedećem epizodu ćemo tražiti, ićemo u rudnik, pa ćemo dati ugljen i rude. A sad kod kuću i to je bio kraj. Ovo ćemo staviti krevet i radnu tablu, a u sljedećem epizodu ćemo praviti peć i peć hranu i rude. Još samo da napravimo vrata i onda je već kraj. Ako vam se ovaj klip sviđao, vi lajkajte, a ako dobijem preko, i subscribeujte, ako dobijem preko 10 lajkova i ide sljedeći snimak. I to bi bilo to i doviđenja. Od Bosanca, doviđenja.